Mwiriwe neza nizere ko mukomeje kugira igicamunsi cyiza. Njye nitwa Daniel Nyonkuru nabanje kubageza amakuru akomeje kuvugwa muri aya masaha n'amakuru ari buze kuba yobowe na Aimable Uwizeyimana. Mu ngingo nkuru turi buze kubabwira muri aya makuru turi buze kubabwira ko mu nama ya Africa CEO Forum 2026 iri kubera i Kigali ku munsi wa nyuma wayo, ariko ku munsi wa mbere wayo abakuru b'ibihugu bya Nigeria ndetse na Gabon bagaragaje ko Afrika ikwiye kuva ku rwego rwo kohereza umutungo kamere udatunganyijwe, ahubwo igashyira imbere inganda n'ubufatanye hagati y'ibihugu mu kurushaho gukomera ndetse hakabaho n'iterambere ry'uyu mugabane wa Afrika. Muri aya makuru kandi turi buze kujya igicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, tubwire ko bari mu bwoba bwinshi nyuma y'uko abantu babiri batewe n'abakekwaho kuba ari abarembetsi. Nanone i Karongi iruragwe haravugwa ko ubujura bwo gutobora inzu ndetse n'ubw'amatungo, abaturage bakabavuga ko ubu barembeje bityo icyo kibazo cyakurikiranwa. Turi buze no kujya hanze y'u Rwanda, tubwire ko nyuma y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuye muri Tanzania, Perezida w'iki gihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan akaba ari umwe mu bakuru b'iki gihugu bazitabira inama nyafurika yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nuclear igiye kubera hano mu Rwanda i Kigali. Nanone kandi hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ibyorezo ni Africa CDC cyatangaje ko Ebola yongeye kugaragara muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri. Aya makuru ndetse n'andi menshi cyane tutababwiye, nimujye kure turaje tuyarambure. Reka nongere imbaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Reka tuyahereye hano mu Rwanda mu nama ya Africa CEO Forum 2026 iri kubera i Kigali ku nshuro yayo ya 22, abakuru b'ibihugu bya Nigeria na Gabon ku munsi w'ejo ubwo yafungurwaga bagaragaje ko Afrika ikwiye kuva ku rwego rwo kohereza umutungo kamere udatunganyijwe, ahubwo igashyira imbere inganda n'ubufatanye hagati y'ibihugu bigize kugira ngo ubukungu bw'umugabane burusheho gukomera ndetse habeho n'iterambere ryawo. Byinshi kuri iyi nkuru reka tubitega amatwi. Mu kiganiro cyahuje abaperezida bombi Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria ndetse na Brice Ngwema wa Gabon, bavuze ko Afrika ikwiye kwigira no gukoresha neza umutungo wayo aho gukomeza gutegereza ibisubizo biturutse hanze, aho Perezida Tinubu yavuze ko Afrika igomba gushyira ibikorwa imbere aho kuguma mu magambo gusa. Africa needs to put its money where its mouth is. Afrika igomba gushyira ibikorwa mu ngiro aho kurangira mu magambo gusa. We need to put our money where our mouth is and develop a relationship. Dufite amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afrika, ariko ntakwiye kuguma mu mpapuro, ahubwo agomba no gushyirwa mu bikorwa. Should not be left on the drawing board. Perezida Tinubu kandi abona ko Afrika ikwiye kongerera agaciro umutungo kamere wayo mbere yo kuwugeza ku masoko mpuzamahanga, ibi bikazatuma igiciro cyawo kiyongera yewe n'iterambere ry'uyu mugabane rigatumbagira. And all resources today, we don't want scavengers. We don't want abantu baza gufata umutungo kamere bakawujyana gutyo gusa. If you are an investor, we encourage you to add value. Turashaka abashoramari bongerera agaciro ibyo Afrika ifite imbere yuko bijya hanze. Ku ruhande rwa Brice Ngwema wa Gabon, wasanga Afrika ikwiye kwimakaza amahoro n'ubufatanye kugira ngo ibashe kwigira mu bukungu aho gukomeza ko umugabane uhoramo umutekano muke. Africa can no longer be a land of conflicts such as we are living currently. My second point is the reinforcement of South and South cooperation to make it a leverage for the economical sovereignty. Byongeye kandi Perezida Ngwema yagarutse ku kibazo cyo kohereza umutungo kamere udatunganyijwe, avuga ko Gabon yafashe icyemezo cyo gutunganya manganese imbere mu gihugu, ibikaba bikwiye kubera urugero rwiza n'ibindi bihugu bya Afrika. Nous avons le manganèse qui dispose la meilleure teneur au monde et nous produisons le manganèse il y a 60 ans que nous produisons le manganèse. Jamais on l'a transformé chez nous. Qui se vend ailleurs. Et jamais nous n'avons été également décideurs. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce manganèse soit transformé. Nous ne voulons plus nous contenter des dividendes
Nous ne sommes même pas au capital d'administration de cette société qui exploite chez nous. Donc, elle extrait, elle exporte, elle vend, et en fin d'année, on vous amène un chèque. Nous partons vers la transformation. Et pour nous, c'est sans recul parce que c'est une valeur en plus. turashaka ko umutungo wacu utunganyirizwa muri Afurika kugira ngo wongere agaciro ndetse n'akazi ku baturage. Il y a d'autres ici présents qui peuvent venir transformer. Abitabiriye inama ya Africa CEO Forum ku munsi wa mbere wayo bagaragaje ko Afurika ifite amahirwe menshi yo kwigira mu bukungu, ariko bisaba ubufatanye hagati ya leta n'abikorera guteza imbere inganda ndetse no gukuraho inzitizi zibangamira ubucuruzi hagati y'ibihugu by'umugabane. Iyi nama ya Africa CEO Forum yatangiye muri 2012 ishinzwe na Jeune Afrique Media Group ku bufatanye na International Finance Corporation ICF, bikaba iri kuba ku nshuro yayo ya 12 ku nsanganyamatsiko igira iti impamvu Afurika igomba kwimakaza ubufatanye mu ishoramari no gusangira ubunyamigabane kugira ngo ibashe gukura ku rugero ruyifasha guhangana ku rwego mpuzamahanga. Yego, inama iri kuba ku nshuro yayo ya 12. Reka duhindure ingingo none tuve mu bijyanye n'inama ya CEO Forum Africa aho kwerekeze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Bamwe mu batuye mu mudugudu wa Gasiza akagari ka Nyamabuye mu murenge wa Byumba wo muri aka karere bataka ko babayeho mu bwigunge nyuma y'uko ikiraro cyabahuzaga n'ibice bya Rugandu nabo mu Gasiza kimaze imyaka irenga 3 yose gicitse, ariko kugeza na n'ubu kikaba ntacyo kirakorwaho gabo abaturage bave mu bwigunge. Denise Cyuzuzo yagiye yadutegurira inkuru ku buryo burambuye. Cyano nyine nawe uri kubibona gute? Nazo uri kubona hatarimo imbogamizi nyine. Hano moto kwambuka biragoranye. Hano nani imodoka yashize kinini. Uwo numwe mu baturage bo mu mudugudu wa Gasiza akagari ka Nyamabuye mu murenge wa Byumba ho mu karere ka Gicumbi agaruka kuri iki kiraro gihuza hazwi nko mu Gasiza no muri Rugandu. Iyo ugeze kuri iki kiraro ubona ko cyatengutse kikagwamo hasi haca amazi. Kuri ubu ngubu akaba nta muntu ukihagenda, n'ugerageje kwiyeranja aca ku duti twashyizwe ku ruhande mu rwego rwo kwishakira inzira. Twegereye bamwe mu bo twahasanze maze badusobanurira iby'iki kibazo muri ubu buryo. Imvura rero iragitengura kigwamo, ubwo dushaka ukuntu twajya ducaho nyine hepfo dushyiraho uduti nitwo twambukiraho. Iyo tuhageze turahambura n'ubundi mo mpambura. Nubwo nyine guca hano birabangamiye cyane kubera ari ku biti biba bibangamye. Neze ko n'imodoka zanyuragaho na moto, ariko kunyura hano biragoye. Ntabwo imodoka zikinyura hano ngo zabona aho zica. Erega kihuza n'imidugudu myinshi ko abaturuka mu Kamuriza bashaka kujya nka Yaramba ntabwo babona uko bahanyura kubera bafite imizigo kubera cyapfuye. Gasiza iri mu bwigunge. Gasiza iri mu bwigunge. Gasiza imihanda yagiye icika ku buryo burenze ubushobozi abaturage nk'ibyo biraro. Ugasanga Gasiza niba yagombaga gukorana no hakurya mu tugari two hakurya ihezemo hagati muno. Gasiza iri mu bwigunge rwose. Aba baturage bakomeza bavuga ko iki kibazo ubuyobozi bukizi kuko hashize hafi imyaka 3 batabaza ngo bakurwe muri ubu bwigunge, ariko ntihagira icyo ubuyobozi bubikoraho mu byo bo bise kwirengagizwa nkana n'ubuyobozi. Ikiraro cyo umurenge urabizi ndetse n'akarere karabizi, bagiye batubwira ko mu ngengo y'imari iyi ngiyi itangira mu mwaka w'ingengo y'imari utangira mu kwa 7 imyaka ibaye 3. Batubwira bati rero mu ngengo y'imari y'umwaka utaha iki tuzagiha priority umwaka ukagera. Bakongera bati utaha nanone byagumye amakuru yaraswi n'akarere karahageze. N'akarere karabizi muri bije ntaho kajya kabishyiramo, karabimenye kirazwa. Batereye iyo ngiyo nyine ngo natwe turiyeranja mu gucaho, ariko biratubangamiye kuko byongeye imvune. Ibyo twasaba nuko bakidukorera rero. Tumaze kumva iki kibazo cy'aba baturage twagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonima Emmanuel, tubanza kumubura ku murongo wa telefone aha twitabiye adusaba kumwandikira ubutumwa bugufi, ariko nabwo tubwanditse ntiyagira icyo adusubiza. Kugeza ubu nta cyaravuga kuri iki kibazo cy'ikorwa ry'iki kiraro kimaze hafi imyaka irenga 3 abaturage bari mu bwigunge, bakaba ari nayo mpamvu basaba kurekera aho ngaho kwirengagizwa ahubwo bagafashwa kugira ngo imigenderanire n'imihahiranire yorohe
bityo barushaho kwiteza imbere nk'abandi. Ubuyobozi nibugira icyo butangaza kuri iki kibazo cyangwa hakagira igikorwa kuri iki kiraro tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. Denise Cyuzuzo, Radio Shingiro mu karere ka Gicumbi. Ni Denise Cyuzuzo yarari Gicumbi. Tukiri Gicumbi kandi reka tubabwire ko bamwe mu batuye muri aka karere ka Gicumbi by'umwihariko ariko batuye mu murenge wa Manyagiro mu kagari ka Remera umudugudu wa Gasiza muri aka karere, aho nk'umuturage witwa Yamfashije Innocent wo muri aka gace we na bagenzi be akaba bavuga ko bari mu bwoba bwinshi nyuma y'uko abantu babiri batemye n'abakekwaho gukora ibikorwa bizwi uburembetsi bakoresheje imihoro, bakaba babashinja gutanga amakuru ku bikorwa byabo bakora by'uburembetsi. Mukomeje kumva amakuru kuri Radio Huguka. Yego turacyari mu makuru ya Radio Huguka kandi ariko reka tuyakomereze kuyavuga ko mu gihe mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abanyamakuru yavuze ku baturage bimurwa badahawe ingurane cyangwa bagatinda kuzihabwa, akagaragaza ko biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, haba ku baturage bagomba kwimurwa n'abayobozi bakora amakosa. Akavuga ko ikibazo akizi ndetse ko kigiye gukurikiranwa mu maguru mashya, ariko mu karere ka Gisagara aho ubuyobozi bukomeje gusiragije abaturage basaba izi serivisi zijyanye n'ingurane zabo ku butaka. Daniel Kwibuka arakomeza byinshi kuri inkuru. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save mu kagari ka Rwanza mu midugudu itandukanye barataka kwamburwa ingurane z'ibyabo byangijwe ubwo hanyuzwaga amapoto y'amashanyarazi n'abakozi ba REG. Bavuga ko ari ikibazo kimaze igihe bategereje ingurane zabo, ariko amaso akaba yarahize mu kirere, akaba naho bahera basaba ko barenganurwa. Bacukura bino byobo bashyizemo hano mapirone ngirije ishyamba n'iryo bangije. Mbere yo kubishyiramo baraje turababwira tuti ntabwo muzaducukurira ibijoro munuze, ntabwo muzakora mutatwishyuye. Baratubwira bati reka dukora. Daniel Kwibuka waruri mu murenge wa Save aho yaganiye n'abaturage bagaragaza ibibazo bigiye bitandukanye bahura nabyo byo gusiragizwa birukanswa hirya no hino bari gushaka serivisi cyangwa se bari bako bahabwa ingurane zabo z'ubutaka bwangijwe ariko bagatinda kuzihabwa. Mu gihe ariko mu kiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru yari yaravuze ko bagiye kureba icyakorwa kugira ngo izi serivisi noneho zikemurwe vuba, ariko nyine ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwo bukaba bwari bukomeje gusiragiza abaturage, ariko reka twizere ko bugiye kugira icyo bukora kuri iki kibazo. Hanyuma aya makuru yacu tuyakomereze mu kagari ka Rurarwe mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi, hari abaturage bavuga ko ubujura bwo gutobora amazu n'ubwo amatungo bubarembeje. Ubuyobozi bw'akagari ka Rurarwe buvuga ko iki kibazo nabwo bukizi gihari kandi ko bwatangiye gushakisha abakekwaho ubwo bujura kugira ngo bahanwe byemewe n'amategeko, bityo n'abaturage bagira umutekano usesuye. Twageze mu makuru akomeje kuvugwa hirya no hino mu isi, yavugwa hirya no hino kandi reka tuyahere kuyafitanye isano n'u Rwanda, aho Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nyuma y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuye muri iki gihugu mu ruzinduko rw'umunsi umwe, umukuru w'igihugu nawe rero akaba yabaye umwe mu bakuru b'ibihugu bazitabira inama nyafurika yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nuclear igiye kubera hano i Kigali mu Rwanda. Iyi nama ikaba izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, iteganyijwe kuba ku wa 18 ndetse kugeza ku 21 Gicurasi umwaka 2026, ikazabera hazwi kuri KSS cyangwa se Kigali Convention Center. Ikaba izahuriza hamwe abahanga mu bijyanye n'ingufu za nuclear, harebwa ko izi ngufu zifashishwa mu nzego zitandukanye kandi hakarebwa uko zabyazwa umusaruro. Kwitabira inama bikaba bigaragaza ubushake bw'abayobozi ba Afrika mu guteza imbere ingufu zitangiza, gushyigikira ubufatanye bwa Afrika n'uburyo burambye bwo gutera inkunga imishinga yo guteza imbere ingufu za nuclear.
muri Werurwe mwaka 2026 ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu za atomique mu Rwanda RAEB cyatangaje ko igenzura ryakozwe ry'izi ngufu ryasanze u Rwanda rugeze ku rugero rwiza mu kubaka ubushobozi bwo gukoresha ingufu za nucleaire mu bikorwa bigamije amahoro n'iterambere. U Rwanda rukaba rufite gahunda yo kubaka inganda nto z'ingufu za nucleaire zizatuma rwongera ingano y'amashanyarazi rutunganya akava kuri megawate 447. RAEB ikabivuga ko bitarenze umwaka 2028 abakozi 234 bazaba bakenewe bazaba barabonetse ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2030 uruganda rutunganya amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire rwaba rwaratangiye gutanga aya mashanyarazi. Inama rero ikabizitabirwa n'abayobozi bagiye batandukanye harimo perezida Paul Kagame w'u Rwanda, perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Fere Esozimana Gasinabe, minisitiri w'intebe wa Nigeria ari Mahamane Zeine, umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganwa ry'ingufu za nucleaire International Atomic Energy Agency Rafael Mariano Grossi n'abandi batandukanye. Mayandi makuru kandi akomeje kuvugwa hirya no hino nayo turi busorezeho ariko n'ubundi hano ku mugane wa Afrika ikigo nyafrika gishinzwe kurwanya ibyorezo Africa CDC cyatangaje ko Ebola yongeye kugaragara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri. Afrika rero CDC kabivuga ko nyuma yo gufata ibipimo bigasuzumwa muri laboratoire ibipimo 13 muri 20 byafashwe byagaragayemo virusi ya Ebola no kuvuga muri iki gihugu cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahandi hagaragaye abantu bakekwamo Ebola ni muri Bunia ni mu ntara n'ubundi y'iki gihugu nubwo bitaremezwa n'ibipimo bya laboratoire. Hakaba hari ubwoba ko iza gukwirakwira byihuse kubera ko aho yagaragaye ari mu duce tw'umujyi handi akaba bucukuzi bwo mu y'agaciro nko mu gace ka Mongwalu. Africa CDC ikaba yisitumiza inama y'igitaraganya ihuza inzego z'ubuzima za RDC, Uganda, Sudani y'Epfo cyangwa South Sudani, inzego z'umuryango w'abibumbye n'abandi bafatanya bikorwa mpuzamahanga. Inama rero ikabirebera hamwe uburyo bwo guhangana n'iki cyorezo, kugenzura imipaka, ubufasha bukenewe mu gupima muri laboratoire, uburyo bw'itumanaho ku baturage, ubwirinzi mu gushyingura abapfuye no gushaka amikoro akenewe mu rwego rwo kurwanya indwara. Bimwe rero mu bimenyetso by'ibanze bya Ebola akaba ari ukugira umuriro ukabije, kubabara imikaya, umunaniro ukabije, kuribwa umutwe no kubabara mu muhogo. Kugeza ubu akaba nta muti wa Ebola uzwi ku buryo wavura iyi ndwara ya Ebola yagaragaye muri iki gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Tugeze ku musozo w'amakuru n'abateguriye ariko kandi birashoboka ko tutayatangiranye. Reka nkubwire zimwe mu nyigo z'ingenzi twagarutseho muri aya makuru. Muri aya makuru twayahereye hano mu Rwanda mu nama iri kubera i Kigali ya Africa CEO Forum 2026 aho kuri uyu munsi iri kuba ku munsi wayo wa kabiri ari nawo wa nyuma. Ku munsi w'ejo rero ubwo munsi wa mbere wasozwaga bakuru b'ibihugu bya Nigeria, Gabon bagaragaje ko Afrika ikwiye kuva ku rwego rwo kohereza mu mutungo kamere udatunganyijwe ahubwo igashyira imbere inganda n'ubufatanye hagati y'ibihugu mu kurushaho gukomera ndetse hakaba n'iterambere ryaho. Twanagiye mu karere ka Karongi hazwi nk'irurarwe aho bahavuga ubujura bwo gutobora amazu nubwo amatungo bukaba bubarembeje, bityo ubuyobozi bw'aka karere bukavuze ko bugiye kureba cyakorwa kuri iki kibazo kugira ngo abaturage bagumye batekanye. Ni nuko byaje kurigenda Gicumbi abaturage bari mu bwabo bwinshi nyuma y'uko abantu batemwe n'abakekwaho gukora uburembetsi. Akarere ka Gicumbi n'ubuyobozi bwako bwavuze ko bugiye nabwo gukurikirana iki kibazo nk'uko busanzwe bubigenza umunsi ku mundi. Hanze y'u Rwanda twababwiye ko ikigo nyafrika gishinzwe kurwanya ibyorezo Africa CDC cyatangaje ko Ebola yongeye kugaragara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri, abantu 13 bapimwe mu bantu 20 bagaragayeho ibimenyetso bya virusi itera indwara ya Ebola. Nanone kandi perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan umwe mu bakuru b'ibihugu bizitabira
kabiri inama nyafurika yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nuclear igiye kubera hano i Kigali n'inama izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa iteganyijwe kuwa 18 kugeza 21 Gicurasi uyu mwaka wa 2026 muri KSS cyangwa se Kigali Convention Center. Nuko nsoje amakuru yaragezwe muri aya masaha, reka mbashimire cyane mwese twabanyemo hamwe na equipe ngari yamfashije kugira ngo abakereho neza. Nitwa Daniel Niyonkuru n'amakuru yarayobowe na Aimable Uwizeyimana, hagataho mukomeze kunogerwa na gahunda zose Radio Huguka ikomeje kubageza.